Dobrodošli u emisiju za poljoprivrednike i vikendaše Moje selo. U ovoj emisiji gledat ćete u nastavku serijala o lokalnim samoupravama koje mimo državnih subvencija izdvajaju i dodatna sredstva iz opštinskih budžeta za finansiranje poljoprivrede, u ovoj emisiji predstavljamo opštinu Sokobanja. Veliki Šiljegovac je poznato selo po rasadnicima, ali i po kvalitetnim grlima goveda simentalske rase u Srbiji. U ovoj emisiji vidjet ćete kako se primenom savremenih ultrazvučnih metoda utvrđuje steonost i sterilitet kod krava. Proizvođači ranog paradajza u plastenicima ove godine su zadovoljni cenom, kao i rodom. Povrtar Dejan Radosavljević iz Pomoravlja posadio je hibrid Fantom, krupnih i kvalitetnih plodova. U ovoj emisiji vidjet ćete kako Vlasi iz sela Klokočevac pokušavaju da vaskrstu svoju bogatu, već pomalo zaboravljenu tradicionalnu kulturu. Poljoprivredno zemljište u opštini Sokobanja prostire se na gotovo 60% ukupnih zemljišnih površina i uprkos značajnim turističkim potencijalima i resursima, poljoprivreda donosi polovinu ukupnog prihoda, a drugu polovinu turizam. Predsjednik opštine Sokobanja, gospodin Isidor Krstić, nije želeo da razgovor snimamo u kancelariji, nego je rekao: idemo na teren da vidite ponudu gradskih turističkih objekata, ali i seoskog turizma. U selu Mužinac, u etnom domaćinstvu Milevkini dvori, predsjednik Krstić je stao pred našu kameru. Vrlo interesantno za Sokobanju je da su glavne privredne grane turizam i poljoprivreda i mi evo danas se nalazimo upravo na jednom imanju gde možemo da pokažemo kako to izgleda taj jedan primer seoskog turizma u Mužincu. Mislim da je po mojoj oceni ovo sasvim korektno odrađeno, lepo i za stvarno one ljubitelje koji žele da uživaju, da se odmore i da slušaju crkut ptica. Da li opština investiciono pomaže ovakve poduhvate u oblasti seoskog turizma? Pa mi smo do prošle godine opština Sokobanja imala neki svoj kredit vezano za turizam, međutim posle toga su stigle neke instrukcije da to je u sukobu sa nekim zakonom i onda od prošle godine je prekinuto kreditiranje naših stanodavaca. Što ne znači, ako se budu stvorili uslovi, da opština neće iznaći mogućnosti i naravno da svoje stanodavce na taj način pomogne kako bi podigli turističku ponudu na jedan viši nivo. Lokalna samouprava, međutim, po zakonu iz budžetskih sredstava može da finansijski pomaže i subvencioniše poljoprivrednike. Iznosi se kreću od 40.000 dinara za kupovinu ženske teladi do 250.000 dinara za subvencije 50% od investicija u izgradnji sušara ili hladnjača. Kao što sam rekao, poljoprivreda, odnosno 50% stanovništva živi na selu i naravno poljoprivreda nam je jedna strateška grana. Ja ovom prilikom želim da kažem da smo mi u 2017. godini u 6 puta povećali iznos za subvencije poljoprivrednih proizvođača. To govori da mi želimo da naše poljoprivredne proizvođače podstaknemo, da ih stimulišemo da još više ulažu u razvoj kako bi njihova ta grana bila održiva i isplatljiva. Sokobanja je proglašena za ekološku opštinu i upravo pokreće aktivnosti na proizvodnji organske hrane.
Kao što znate, mi smo prva ekološka opština i po tome smo prepoznatljivi da imamo izvanredne uslove za proizvodnju zdrave hrane. Nažalost, mi i pored toga što smo kroz određene edukacije pokušali da naše poljoprivredne proizvođače usmerimo u tom pravcu, još uvek je to u povoju. Radi se na tome, ali mislim da je to tek početak i ja se nadam da ćemo u neko dogledno vreme preorijentisati naše poljoprivredne proizvođače da se više bave proizvodnjom zdrave hrane. Osim banjskog, zdravstvenog, kongresnog, seoskog, Soko Banja razvija i lovni turizam. Kad se tiče lovnog turizma, Soko Banja tu vidi svoju neku šansu i smatram da tu šansu treba iskoristiti i mi ćemo najverovatnije kroz naš prostorni plan predvidjeti najverovatnije neke objekte, lovačke domove gde ćemo na taj način uspeti da tu klijentelu koji se bave lovnim turizmom, da ih pridobijemo i da im pružimo adekvatne uslove kako bi oni dolazili, jer nama je poznato da kroz lovni turizam da je to vrlo profitabilna grana i mi ćemo sigurno na tome vrlo, vrlo ozbiljno raditi. U plodnoj, pitomoj dolini Ribarske reke, 25 km od carskog grada Kruševca, nalazi se selo Veliki Šiljegovac. Šiljegovčani su poznati po rasadnicima, ali i po najvećoj koncentraciji kvalitetnih grla simentalske rase u Srbiji. O umeću uzgoja simentalca u ovom kraju govore brojna priznanja i nagrade na sajmovima. Stočari iz Velikog Šiljegovca i okoline ipak shvataju da se mora ići u korak sa najnovijim tehnološkim dostignućima. Na zahtev farmera, veterinarska stanica u Kruševcu uspostavila je saradnju sa Stočarsko-veterinarskim centrom u Krnjači, čiji stručnjaci su stalno prisutni na terenu. Primjenom najsavremenije ultrazvučne metode utvrđuje se steonost i dijagnostikuju razlozi steriliteta kod krava. Dušan Stojadinović iz sela Kaonik gaji 15 krava, 4 junice i 5 bikova i ima sve razloge da bude zadovoljan steonošću svoga stada. Zelence, steonac, Plod. Jel vidiš kamerom? Vidi, kako da ne. Ne, nego on kamerom da vidi. Dobro, u redu je. Ovo je vaša, kažete, najbolja mlekulja, tako? Da. Koliko ona daje mleka? Daje do 40 litara dnevno. A ostale krave u štali? Pa ostali daju 20, 25, 30, zavisi od grla. Čemu je tajna? Zašto je tako koliko su duplo bolje od ostalih? Pa zavisi sve od semenjavanja, od koje su majke, koji je otac i tako. One su manje više sve umatičene, tako? Sve su umatičene, znači nemamo ni jednu neumatičenu. I sve su simentalske rase. Vi ovde imate adekvatnu veterinarsku nego, tako? Imamo adekvatno Evo sad smo videli veterinare, došli su iz Stočarsko-veterinarskog centra Krnjača i ultrazvuke. Ovo prvi pregled ultrazvukom ili ste imali ranije pregled ultrazvukom? Nismo imali ranije pregled ultrazvuka. Kako vam se ovo čini? Pa ovo je odlična stvar, samo što ovde kod nas u našem materu nije imao ultrazvuka. Zoran Đorđević iz sela Zebica jedan je od većih proizvođača mesa i mleka u području sela Ribarske reke. Ima 50 simentalaca i namerava da poveća brojnost svoga stada. Ovaj ima sad neki problem, sad je semenjena da imala neku cistu, nešto. To je steona, jel? Jeste. Koliko dugo? 2 meseca. 2 meseca. Ponovo se nalazimo na opštini Kruševac gde vršimo ultrazvučne preglede. Jednu od mera koju Stočarsko-veterinarski centar primenjuje u zadnje 2 godine. Ultrazvučnim pregledom se poboljšava steonost kod krava, utvrđuje se da li je krava steona ili nije, a sami znate da seme iz Krnjača ima najbolju koncepciju od svih semena, znači u jednoj dozi semena se nalazi od 22 do 30 miliona pokretnih spermatozoida, za razliku od pravilnika kojim je propušteno 14 do 15 miliona. Što je veća koncepcija i što koristimo te žumančane razređivače, produžava se životni vijek spermatozoida, čime se poboljšava mogućnost da krava ostane steona. Sa ovim ultrazvučnim pregledima nastavit ćemo i dalje, gde god veterinari misle da je potreban ultrazvučni pregled,
Stočarsko-veterinarski centar Krnjača će izaći u susret i obići taj kraj sa svojim stručnim saradnicima i napraviti pravi plan osemenjavanja i lečenja steriliteta kod goveda. Bogoljub Živković iz sela Belasica jedan je od boljih domaćina. Ima 60 krupnih grla, od čega 20 muznih krava sa priplodnim junicama. Stado je umatičeno sa izuzetkom jednog grla koje je mešavina Holštajna i simentalca i jednog čisto Holštajna za kojeg dobija premiju. Ostatak stada je u dobroj rasi. To su kvalitetni simentalci u punoj kondiciji. Igor je odakle? Igor, austrijski bik. Kao tele stigao u Krnjaču, genomski testiran i sad je ušao taki kod nas, mlad bik, tek dolazi njegovo vreme. Stabilan, fine građe, spazio. Znači njegovo seme će tek da se plasira i ovdje i ove kraje? Krenulo je da se plasira, ali tek će se čuti za njega. Danas se ponovo nalazimo ispred Veterinarsko-stočarskog centra Krnjača u Velikom Šiljegovcu da nastavimo sa ultrazvučnim pregledom kod krava, jer smo do sada pokrenuli ovu priču ispred centra i sa kolegama iz veterinarske stanice Kruševac, što vidim da je dovelo do poboljšanja same koncepcije na terenu, da je dovelo do smanjenja i suzbijanja steriliteta na terenu i nadam se da ćemo nastaviti ovakvom praksom ne samo u Kruševcu, nego i po ostalim delovima Srbije, da ćemo podići nivo govedarstva na jedan nivo koji bi odavno trebao da bude u Srbiji i da postavljamo standarde kako bi veterinarski centri i kako bi svi drugi ljudi koji se bave ovim poslom trebali da rade. U selu Veliko Krušince u Ribarskoj reci najbolje i najbrojnije stado ima domaćin Srba i Grutinović. Hrani ukupno 32 odrasla grla i 7 junica. Srba se sprema da modernizuje i proširi štalu jer rezultati pregleda ultrazvukom pokazuju da će imati veliki broj prinova. Vaša mašina se pokazala pouzdanom, je li tako? Ultrazvučni pregled nije pouzdana, nego ne greši. Ili jeste ili nije. Proizvođači ranog paradajza u plastenicima prethodnih godina su se žalili na veliki uvoz paradajza iz Grčke, Makedonije i Albanije, ali u ovogodišnjoj kampanji branja plodova ponuda iz uvoza je manja, pa domaći paradajz ima zadovoljavajuću tržišnu cenu. Posjetili smo Dejana Radosavljevića, povrtara iz Starog sela u Pomoravlju, koji je u svojim plastenicima posadio 3000 strukova domaćeg hibridnog paradajza Fantom, koji je selekcionisao dr. Ivo Đinović. Fantom je najrodniji hibrid iz selekcijske familije Superiora. Prosječna masa ploda je 200 grama, a rađa na svim etažama biljke. Evo, u plasteniku upravo snimamo hibrid Fantom. Taj paradajz sam izabrao zbog toga što najviše zbog kupca koji kupuje to. Za pijac traže mekši paradajz, neće ovi tvrdi.
paradajsi, pošto taj kupac direktno na tezgu radi, njemu treba odmah da prodaje, tu nema neki transport da to prođe 5 dana, nedelju dana, nego odmah ide na tezgu, a kupac uvek voli mekši. Što je mekši paradajs, on je slađi. Ovi tvrdi paradajsi mora se radi zbog transporta. To je neka druga priča. A ja sam izabrao zbog kupca, to imam 3000 struka, za tog čoveka taman dovoljno, s njim radim. Imam drugu proizvodnju semensku za Superior, to je nešto mnogo više. Fantom je veoma otporan hibrid na bolesti i štetne insekte, pa ga Dejan gotovo i ne prska. Samo jednom protiv plamenjače i listnih vaši. Ovaj paradajz ne traži neku zaštitu, neko održavanje posebno, rodan je i može se bere cele sezone. Kada je krenula berba i koja cena se postiže na tržištu? Pa evo, prva berba danas kreće, pošto je ovo bez grejanja. Danas je 16. jun i danas krećemo. Cena za sad, ja mislim da nije loša za ovo doba. 80 dinara na veliko, 110 dinara na tezgu. Ovaj kupac kaže zadovoljan i on. Sladak paradajz. Koliki prinos očekujete? Vidimo da su stabljike formirale veliki broj krupnih plodova. Prskao nisam sigurno mesec i po dana ovaj paradajz, evo kako izgleda, bez održavanja, u plasteniku. I na otvorenu, verovatno manja, otporan je, solidno, dosta je otporan. Za ubrzavanje zrenja plodova paradajza u plastenicima mnogi proizvođači koriste hormone. Pitali smo doktora Đinovića da li je paradajz začinjen hormonima zdravstveno ispravan za ljudsku ishranu. Svi proizvođači ranog paradajza žele da počnu prve berbe što ranije i žele da im paradajz bude krupan, čvrst, mesnat i ukusan. Ali tada se pojavljuju problemi ako se namače hormonima ili se mažu plodovi hormonima da bi što pre sazreli. Može da se desi da unutra budu zeleni, a spolja crveni. Recimo, ovo je dokaz da su korišćeni hormoni kod paradajza u cvetu. Na taj način sprečava se pojava semena. Hranljive materije koje bi se deponovale u semenu, deponuju se u mesu ploda, u soku i tako taj paradajz bude krupniji i normalnog ukusa. Hormoni koji se koriste u veštačkoj oplodnji nisu štetni po zdravlje. To je, na primjer, etilen koji je prirodni proizvod truljenja jabuka. I ako imamo zelenog paradajza, možemo da ga pomešamo sa trulim jabukama i on onda brzo sazri. Znači, ova pojava omogućava proizvođaču da što pre ubere dok je paradajz skup. Poštovani gledalci, ispunjavamo obećanje dato u prošloj emisiji i vodimo vas dalje po istočnoj Srbiji. Iza sebe ostavljamo Gornji Milanovac, uspavanu dunavsku lepoticu, varoš kao iz bajke. I krećemo dalje na istok prema Majdanpeku, odnosno rudarskom basenu, gde se s mukom kopa već proređeni bakar od koga zavisi život i preživljavanje, takođe proređenog stanovništva istočne Srbije. I ovde je na delu poseban spoj rudarstva i ekstenzivne poljoprivrede. Iz zemlje se otima bakar i ponešto zlata, a od hirovitih brda i visokih proplanaka i pašnjaka hrana za stoku i tek ponešto pšenice i kukuruza. Težak je to i mukotrpan život, a bio bi još teži i suroviji da nema onog finog zlatnog tkanja vlaške duše. Tkaju ga vredne vlajne iz Klokočevca i dečje. Osnovani smo davne 1970. godine. Radili smo sa malim prekidima, najveći uspeh smo imali na regionalnom takmičenju na homerskim motivima u Kučevu. Bili smo prvaci opštine, susreti sa opštine Majdanpek i tako bili smo na većim takvim gostovanjima. Trenutno imamo 48 članova aktivnih učesnika, raspoređeni su u 3 kategorije. Mlađa sekcija, srednja i omladinci, tako reći. Prvi ansambl? Da, prvi ansambl. I vi ste posle te duge pauze odlučili ipak da se aktivirate. Ko vam je u tome pomogao i kako ste uopšte uspeli da prikupite ljude? Nije to lak posao? Nije
želja dece je najviše da to ponovo aktiviramo. Znači, nismo radili nekih 16 godina, od 2001. godine. Zahvaljujući predsjedniku opštine Majdanpeku Dejanu Wagneru, došli smo do toga da formiramo ponovo, da se aktiviramo, pošto ima dovoljni broj dece, da bi se uopšte nešto dešavalo po selu. Da mi je znati šta ove vredne žene rade. Šta vi sad radite? Ovo je neki Sizifov posao. Io faccio la faina. A šta to znači na srpskom kad se prevede? Pravim brašno. Brašno? Meljem. Ali to je dug i mukotrpan posao. Od koga ste vi to videli i naučili? Od babe i od dede. Od naših starih predaka. Znači, od vaših predaka Vlaha, je li tako, koji su starosedeoci, ovde u Klokočevcu, odnosno selu Rudna Glava, je li tako? U Rudnoj Glavi. Ovo je Rudna Glava i vi ste iz udruženja Vredne Vlajne Rudna Glava. Da. Vidi se da ste vredne, radite. Radimo. I još nismo napravili brašno za plašinto, ali do sutra će da napravimo. A šta je to plašinto? To je vlaški specijalitet. Kako izgleda? To je kiselo testo koje se pravi sa sirom i sa jaja, pa se to prži posle na mast. I to je onako jaka hrana, što bi rekli, za rad, u polju, za... Jeste, i poslastica, nekad je bila to poslastica. Sirotinska poslastica, lako se napravi, ne treba mnogo. Lako se napravi, da, može da bude i posna i mrsna, može da se maže i sa džemom, ali inače ide sa sirom i sa jajima. Dobro, znači, ako vi nastavite ovim ritmom, mi ćemo to jesti za godinu dana. A da bi se došlo do ovakvih lepih čarapa vunenih, mora da se šta? Da se prede. Da se prede. Vunene stvari imamo dosta tih čarapa, džempera. Imamo čak i magnete od naše ovčice, kao autentično iz našeg kraja. Dobro, u tradiciji Vlaškoj je da se čuvaju ovce, vi ste ovčarski narod, što bi rekli, pastirski. Pastirski, onda mi je to da sačuvamo tradiciju. A toliko se vune baci da vi znate samo, evo vi ipak koristite na jedan produktivan način. Pa mi koristimo, nama je to korisno, ali eto. Zime su hladne i ove čarape na tikače, sve ovo će dobro doći nekome ko uspe da kupi ovo, jel vi to prodajete ili? Pa mi spremamo i za prodaju, ko hoće da kupi, inače koristimo mi prvenstveno, jer su ovde hladne zime i duge i onda koristimo. A vi to u kući štrikate i za vašu porodicu? Pa mi to štrikamo zimi, pogotovo, zato smo i došli do ideje našeg udruženja, jer družile smo se, radimo sve u ruke po nešto od ovih radova i onda smo rešili da... Ovca! No, a ko pravi ove lepe sličice i ove figurice, vi ili... Žene iz udruženja. Sve zajedno? Mi se sastavimo povremeno, sedimo, radimo, pletemo, štrikamo, vezemo, hektamo, onda spremimo nešto još i da se pojede, da se popije, tamo se... Jer pravimo neke sedeljke koje su nekad bile tako... Imamo i našu prostoriju, pa tamo... Prostoriju imamo u Rudnoj Glavi, pa se tamo zimi ložimo šporetna drva, pa se sastavimo. Kako to izgleda te sedeljke? Ko dolazi na te sedeljke? Pa dolaze žene iz udruženja, a dođu i ove druge žene. Samo žene? Muškaraca nema? Zabranjen pristup ili... Nije pristup, zabranjen. Oni više vole da idu u kafanu, oni neće da rade ništa s nama. Šta je ovo? To su predmeti od papira. To smo. Kako mislite od papira? Od papira ovo? Od novina. To smo mi, nije starinsko, to smo mi počeli. To je nešto novo, ali mi mora da radimo nešto staro i nešto novo, mora da budemo konkurentni na tržištu, svašta nešto da ima, tako da mi radimo i stare, a i neke nove stvari. Pa se onda, evo na primjer vidite ovu kebanu, to je od kukuruza, ove ručice od kukuruza. Sve od prirodnih materijala. Tako da, evo, ovo je sve od papira. A otkud taj običaj da se nose lutke sa decom i to, izvinite što? Pa nemamo malu bebu. Ja imam unuča, ali preraslo je to. To mora da, to je kao simbol plodnosti, je tako? Tako su se deca kod nas nekad nosila u kolekciju.
Poštovani gledaoci, podsjećamo vas da emisiju Moje selo možete gledati premijerno na kanalu TV Pink 3 subotom u 10 časova i 30 minuta, kao i u repriznim terminima, sredom u 8 časova ujutru i 17:30 časova. Takođe, emisiju možete pogledati i na našem sajtu i portal magazinu www.mojeselo.info, kao i na YouTube kanalu.